Assalamu alaikum urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен фермерлер, кой сүйүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган 4 баш кочкорду көрсөтүп беребиз. Учурда биз Бишкектеги Манас аэропортундагы дача судабыз. Үчөөсү бул жакта, биз бир четтен көрсөтөбүз. Могу кочкор 4 тиш, мындан кийин 1-2 тиш, анан 2 козу тиш кочкорлор бар. Жалпы башы 4 баш. Биринчи мына ушул кочкордон баштайбыз. Кимде ким линиясы менен кочкор алам десе, мына азыр ээсинен сурайлы, баштайлы, линияларын, жашын, параметрлерин бир четтен тактайбыз. Шеп, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Так, мунун жашын айтың, параметрлерин айта бериң. Линиясы кандай? Биринчи ушуну айтып коюңчу. Бул Шарпейдин прямой небереси. Небереси, а? Жашы 2 жаш болоюн деп калды. 4 тиш сайды. 4 тиш, а? Бойлору канча экен кулак баштары? Азыр бойдорунда кулактарын ошо камерада өлчөп көрсөтүп беребиз да. Машалла. Ого чейин мен көрсөтө берейин, а? Та мына буттары, жүнү, бул баа суукта кыркылган экен, а, жүнү? Андан кийин сук түшүп кетти го. Бүт баарын пух басты го, эрте кырккандар. Орозодо кырккандарчы. Так, куйрук чёткий экен, а? Разрез чёткий, форма зор. Зеркальный разрез, тартылма куйрук деп ушуну айтат. Эң мындай любой вкусна отура турган куйрук ушул форма туугандар. Мына, көрдүңүздөрбү? Өтө зор да бул. Бул кочкорду 15 коюбузга койдук. Biz 15 koyga koyduk, emin görüyoruz. Öyle çöt. Bizge çeyinki koyulgan töldörü var. Görüp alganımız. Hazır başka kozu koçkor aldım, kımbatırakçı. Çoğu bularda satışım gerek. Koçkor kakta hazır, can koçkor? Can koçkor buyursa korodan hem alıp çağabız. Nuksan gerek kança bağ alganımızda. Aytып koyayım mı? Aytып koyar. 1,5 milyon so'mga. Al boyu 98 mi kançadı? Boyu ürünge 98 aldı. Koz tiş, he? 1,5 milyonga. O koçkar gelen tazalanat eken de karalar. Tak, kulağı zor eken ha, жалбырак kulak kalın ha. Baykaganlar olsa rületten alıp ken ölçöylü. Maşallah. Forması, baş svetleri jey öңü. Buna kulak жарбылак kulak. Tilegovan жалбырагыдан eken da bula. Şarpey'in özünün nemesinde kalçosu nerede? Bismillah. He, kalçodan var. 20 eken ha. Fazla 20'da. Çözüp boz böyle mına metre jön jatanda. Atak bunday olsa 20 жарым 21 gelip ketip kaldı. Maşallah. 20 Kıssak şirokий. Buttары лапалар тик экен, а? Бели зор. Кочкор аргыраак экен, кандай орто өттү экен, а? Рабочий кезде. 15 койдо жүрдү. Мындайча айтканда, койдорго секирип атканы. Физически кыймылдап жүрүптүр, еще жакшы дагы багылган экен, а? Мындай куйрук бар. Бул жагы эти сонун экен, да? Физически кыймылдаган. Жүнү да шөп. Мо пух болгондо. Бул баягы орозодо кыркылган экен, да? Суук басты орозонун аягы да ошондо жаман пух басып кетти да койлорду, бүт эле эрте кырккандардыкынычы. Та, машалла мына кулак баштары гарбаноз, кулагы 20, жалбырак кулак. Мына төштөрү качтак зор, физический форма. Азыр апарып койго кое турган экен. Боюнду эле көрсөтүп. Кең өлчөп коелу, а? Түз бармактыр. Түз деп кой. Болду. Боюндан көтөрүп түз коюм. Болду кой. Boyu 94-95 ne? Gördün mü? Kolun. Azım kolun ıldıy bolup kaldı. Tüz boy. Boldu. 94-95 eken boldu. Bizge 95 dep gelgen. Var жүнү өсүк убакта 96-97 чыгып кетет. Эми өсө тургандагы запасы 1,5 жыл барда да. Да, тишин ач. 4 тиш, жаңы 4-түн тиштерин чыгарган. Болду, 4 тиш экен. Кочкор 4 тиш. Рабочий форма менен бою 94-95, куйрук форма, кулак менен куйруктун формасы өтө идеал, физический формасы бар экен, азыр апарып койго кое тургандай. Касак да широкий. Сөөктөрү мындай жоон экен. Өтө идеально бою узун болбосо дагы, ба 1,5, 1,8 дейт го. Андай болбосо дагы атак кастактары жоон, жиликтери узун экен. Кулак, куйрук, свет, мындайча айтканда койго коюп төл алам дегендерге кулагы турабы, куйругу биринчи мисалы үчүн кол салсаң кулагы сонун болсо, куйругу тик тартылган болсо, анан жакшы баалана баштайт да. Бизде Шарпейдин эмесинен койгон жок элек. Шарпейдин уругу попол болуп алып койдук да. Канынан да аралаштырып койдук. Баасын азыр айта беребиз же кийинкилерди көрсөтүп танамбы? Айта беребиз басын. Болду, айта бериңиз. Бунун басын 200 деп сурайм.
Özü bizge деле кымбат келген. Oldu. 200 ming so'm deb so'rayotadi. Ayağında qo'shib ko'rsatasiz da bit barini. Oldu. Az bunu kirgizayli, anan birden chiqarib ko'rsatadi uchovini. Qo'chqor nomer 2. Nomer 1 Sharpay'ın nevresi oldu. Buna qo'chqor nomer 2 tish. Bu dagı svetlar rıjı qo'chqor. Hazır bunun dagı bir chetde ma'lumotni bera boshlaymiz. Tak bu tish jargan ha, bu yil jardi bu? Yo, bu жаңы жарган. 1 жаш 2 айлык. 1 yaş 2 aylık. Qursaqda ekan ha. Bunun parametrleri qancha? Bunun Ölçek liniyası Karablevskiy liniya. Bunun ölçek ama Mazda biraz ölçek koyuyoruz da. Bo'ldi. Ağa çeyin men ko'rsatayin ha. Başı, qulog'i, quyruğu, bular pol razrez, va darbizning tiligine razrez pol bo'lsa da razrezga shitayt. Men pol razrez, biroq quyruq tartilma, bular to'g'liq quyruq ha. Quyruğu zor nabrot bu. Tuğanlar quyruğu. Quljaq o'taylim. Qana ko'ringizlarcha qursaqda ekan. Mana başı, qulog'i. Ko'ryapsizlar, bunda qulog'i jayilgan quloq. O tumşuğu biraz jo'nroq ekan. Töştörü. Töştü. Biraz çapayroq ekan ha? Ne bular hem. Tak. Gene yüzüşkanda. Qarmaylim, qulog'ini ko'raylikchi. Kulağım aldı ekan. Neydi bu? Şöyle basma. Kulağı 20. 9,5-20 ekan ha? 9,5-20 deb qo'yar. Böyle. Tezroq kulağı. Hop. Naqı şey. Bol. Vallahi şey. Hem 1-2 santimetre ağırlığı. 88 kende. Kolun tüz kol. Katar ödü. 87, 88. 88 da bu. 87 diye garanti kende. 87 chiqadi ekan ha, o'sha turishunda lысый mezgilda. Tak, jomon emas, lысый. O'ta so'ng lысый mezgilda. Tishini ko'raylik. Şimdi açıp ko'rsat qo'y. Ko'rib qo'yinglar. Buni quloq boshlari bunqa oq ekan, ochiq. Açık sarılı bu. Bol, ko'rindi. Qo'yon tishday o'lik ancha-uncha jang jartira. Buni qanchaga qo'yasiz bahasini? Bunun basın 48 surayım. 48 ming so'm ha? Bo'ldi. 48 ming so'm so'rayotadi tuğanlar. Uruyinga 87 chiqdi. Quloqlari 19,5-20 как могу emesini eseptegende. Tuyaklar tik tuyak, beli tüz, Qursaq joğun, ekan. Qursaq boyda. Bo'ldi tuğanlar. Çalıp özüңüzдөр baylanışıp süйлөшөбүрөсүздөр. Былтыркы Qo'chqor baribir. 2022. Hazır hem nomer 3'tü çıkaraylı, nomer 4'ten bарын birge görstöbüz. Qo'chqor nomer 3. Nomer 3 Qo'chqor. Baştaylı. Bu kızıl öңlü Qo'chqor eken. Bu qo'z tiş. Qo'z tiş 11 aylık. 11 aylık qo'z tiş. Baştaylı. Tak. Ona quyruqlarından birinci baştaylı. Pol razır eken ha bu dağı. Bunday formada quyruq eken. Beli uzunroq eken ha? Belli. Tak. Kulak başları buna görüp koyuңuzдар. Kulağı kança çıgat boldu eken. O kulak başının forması mına uşunday eken. Mına köz menen kulağın forması tüz turat. Gördüңүздөр? Bunday. Birday turat da. Köpçülüğü hem öyde de oladı. Oşo közün tuşunda olsa bunday ağıp turat da onday olupça. Tak, başlayıverelim. Bunun boyları kança degende? Nasarok'un liniyası. Ha, liniya Nasarok ha? Boyu menen kulağın az ölçek gösteriyoruz da. Keng. Ölçöңçü? Al turbalım. Kalçı olsa. Onun şu yerде şarik var, kalçı. Şarigi. Nereye koy? Bu. 19,5 eken kulağı. 19'a garanti eken da. 19'a garanti da. Oldu. Boyunu ölçek gösteriyoruz. Ölçek. Boyu 87 eken, 87-86. Bayağıdan 1,5 santimetr kişi eken ha? Bu narı qursaqda eken, oşo çoң görünөт eken ha? Bu Nasarok'un liniyasını bilesin, özün bayı болады. Dur. Tak, bunu kançaga bağa koyasın? Bunu hem bası жеңил, bunu 31 ming. Oldu. Bağısını uqtuңuzдар 31 ming so'm suraydı eken. Tak, tişini görüp koyalı bir ha? Tişi qozu tiş boydan. Açık koyç.
Çoğun koçkor bolot uşulda. Boldu. Köprü, beldi, kuyruk belge tartılıp turgany. Kol çeken tuğanlar. Bol jetelip kirgizer. Hatırtöten çıkarabız. Bul nomer 3 boldu tuğanlar koçkor. Koçkor nomer 4. Buna jaş koçkor bul da koz dişi menen. Hazır bul jönde da toluk malumat berебиz. Kulak başlарын uşu жерден да ölçөйбүz. Boylarını agaça men kuyruktарын көрсөтөрөйүн. Siz liniyalarını, daniyalarını ayta бериң. Bu Karablevski linya. 11 aylık bu koz diş menen. Bu razmer күчтүү экен, э? He. Малар кичинекей экен тугандар. Bularda özü bardığı uruktukka algan nemelerim de. Azan ana. Kımbat koz koçkor aldık yani böyle soşoğa. Белдүү экен, а качкара? Байкадыңыз? Beldi. Söktü. Maşallah. Köküröktü. Oho. O butun asmanı. Tuyaktar çoң eкен. Tuyaklar çoğun. Tik tuyak barımıka. Болду шеп. Koz diş mi bulda? Koz diş. Тишин көрсөтүп коебуз, же аягында көрсөтөбүзбү? Ayağına gösteririz. Кек, анда кулак баштарды өлчөң. Көрсөтөлү бир четтен. Bu bayağı kolga gömbögen neyse de nereye basayım? Şarik 19 kende gördün mü? 18,5 19 he. 18,5 garanti eкен да. Кетик. Точ ha. Toç 18 eкен. 18,5 eкен. Yemeğe bas gereği yok. Kakanı есть. Kolun tüz koy kalk. Tüz koy. 85 eкен boyu. 85 taza. 85. Hem 1-2 santimetre oynayıp tuğanlar. Barıp sizlerden 87 je 84 83 da çıkıp kalışı mümkün. Turam? Onday жерден 1-2 santimetre oynayıp. Hem an bunday lazerмен ölçösün tak ölçöş kıyın da bari bir. Hem az görüntü var. Metre tüzle koyup. Hiç hemen lişini koşkan yok. Dişini gösterip koy. Hem onday жерден aytam da arkanday bola öğretti. Basın kalsan zor. Tumşuğa. Çoğun. Kişine karab verip çada bırak. Koz çekin bal. Aç durçu. Boldu. Görüntü at bak oza. Bu bir yaş bolup tura? Bu 11 aylık. Bana oşan bolgam da. Kulağı 18,5, boyu 85. Kuyruğu çötki kuyruk. Bunun bağısını aytın, anan törtөгөн көрсөтөлү. Bunun bağısı 35.000 kemi var. 35.000 so'm ha? Oldu. Tuğanlar, birinci nomer 1 Şarpey'in nevresine 200.000. Andan keyin Karablevski linya dediniz mi? Karablevski. Al nomer 2 48.000. 48.000 so'm. Andan nomer 3 Nasorok'un linyasındagı. 31.000. Anın bağısı 31.000 so'm. Amın oğu nomer 4 35.000 so'm. Sizler nomerge karap çalıveresizler. Bunda Karablevski linya dedi. 4 koçkor var. Darege Bişkek'te aeroport banasındagı daça suda turат tuğanlar. Çalıp baylanışıp süйлөшөбүрөсүздөр. Muna törtöğüsü tuğanlar, törtöğüsü çıktı. Alıstan jakındарды көрсөтүp atam. Formaların толук жакшылап көрүп алыңыздар. Muna ушул төртөөсү. Kimge кайсынысы жаккан болсо, çalıp байланыша Тым койгасың ушундай түрөбүз. Muna 4 koçkor tuğanlar, 4 koçkor maşallah. Daça suda турат. Төртөөнү тең жакындан көрсөтөлү эми барып. Oda sırgası var eкен, ha? Şarpey işte. Sırgası var eкен. Törtözün duruş. Maşallah. Tas. Uzağım. Tas tur jakşılap görüp alsın hem. Bundan pitno. Bunu kletkanın işte. Temel neseleri yok. Pitno sitno yok ha, akbak iş yerinde. Bunu kızıl. O kletkanın içinde görünüyor. Bir çıksa bunların canında çoğun eкен, ha? Çoğun bular. Öse turgan neseleri değil mi? Öspürümler. Tak. Ondan kimge gerek bolsa alıp koldan olsun. Bizdeler bayağı koldan olsun yetmeyen algan lekte bular da. Oldu. Ekran aslında nomerlerge çalıp baylanışaveresizler. Толук маалыматты biz sizlerge berdik. Daha qoşumça sorular bolsa, eesine çalıp süylöp baylanışыңızдар.